Inama nungi yentunguka ya Nyabushozi. Twasima Honorable Kajwenge owatutayayira yabwabwanaho stakeholders barwenshande sub county n'abandi bantu bingi yabwabwana itwe kandi twamugambira ibyetengo byitu twamugambira eburire rwenshande nebirikwenda ngo bikorwe rwenshande kandi bamusima abantu bona kandi bamusimaje kureba ngo ebintu byabakoreire nko mukunzi wa NRM kandi cyo turi kumukundira munonga nko muhagizi wa government yitu ya NRM ibintu bamusima kandi yaturikiza nebigambo bye ebitwagamba twayitegerezana twamugambira n'ibyetengo byitu kandi yatushaba nakaruru kandi twikiriza no kukamuhereza abo kuba n'umukunzi wa NRM kandi tukimanya kandi rwenshande twamugambira ebitusasize byona kandi ninshaba nkomwebembezi w'ekifekeke nka vice chairperson wegomborege nashaba abantu ba rwenshande stakeholders n'abantu babutosha kutumuhagera twashemerwa bwizoberi tonka rwenshande twatayesa Honorable Kajwenge stakeholders begombora rwenshande twaganira nawe twagiye kitaramo nawe twaganira nawe tuyikirizana kwagira ibyentunguka nko kwabena abahagera nko kwa yosere nakora yatutwera ahamezi gegombora rwenshande ikibekiriye kizubo mugombora yitu yatwatsa okombe kishomeri ya rwenshande primary school yatwatsa namezi tube twine ho atfandingire konkabe ntabaro sente Honorable yatutwera sente nsima Honorable ebyatukoreire abantu ba Nyabushozi rwenshande kikatsi Nyabushozi nimbashaba karuru ka Honorable Kajwenge tumongera ogundu mugisha agarishya twebembere Honorable Kajwenge Mugisha Wilson, Member of Parliament, Nyabushozi County. Inama nungi yentunguka ya Nyabushozi.